umsakazo Music Gavins FM Channel 33 nobombele umkenenezo umphefumulo nasithi khona izwi lamangumuntu ninjani kodwa namhlanje kumhla 12 ika April 2026 uNkulunkulu sigcinile nje hey siyambonga umdali wethu asizoyeka impela ukumbonga balaleli kuyinto ekufanele siqhube nje there is power ukubonga ekubongeni kuyaproduce ama-fruits amaningi uma umuntu obongayo umuntu grateful kufanele sikufunde nje ukubonga nje impilo ukuvuka ekuseni nje kuumusa ngeke ngithi mina hey usuku nje lude kabi umuntu ephila hey lude so nje a second umuntu ngayithola engasekho so kubalekile nje kuba thankful because ukuba la emhlabeni ukuzokwambula inkazimulo kaNkulunkulu umdali kuyena who created us so it's an opportunity ukuthi ube la emhlabeni and it's for ukuthi enjoy another dimension of life so we have to be thankful doesn't matter ukuthi yini eqhamuka endleleni what you have what you don't have it doesn't matter but ufanele sibonge njengabalaleli njengabantu abadaliwe it's very important understand leyo part ukuthi udaliwe and there is life behind impilo yakho so nje sikhuluma kakhulu nje yeah hope but niyaphila America Asia Europe Africa yes I know uNkulunkulu nani unisibekele siyakhuleka ukuthi aniphe ukukhanya izwi lakhe lambuleke lela lifake kini ngoba ngiyagcizelela kakhulu ukuthi abantu bangalibuki izwi njengezwi abanikwa lona but izwi ekuyilo ngempela izwi liqhamuka ngaphakathi kumuntu fanele sibheke kakhulu nje leyo ngxenye ukuthi kunento yafakwa kuwe uzalwe nje njengawo njengoba uma uzobheka ukuthi umuntu uqhamuka from imbewu yomuntu wesilisa bese ingena esibelethweni somuntu wesifazane so uyabona lezi zinto bese iyaqhuma lento ikhipha umuntu aphelele nje impela azaphume esibelethweni so izinto kaNkulunkulu zifakwe kanjalo kithi so kufanele izaleke zivele emhlabeni you know ingakho nje siyagcizelela ukuthi zibuze ukuthi ngempela yini ekimi ngoba uma abantu sebengasekho abanye sekusele wena umbuzo ukuthi uyoma kuphekwani isisekelo sakho soba yini you know there are things esiba involved kuzona could be ama-sports esikuba kuwo whatever ikole churches izinto ey'ningi nje siba involved kuzona because sometimes kuyafika ukuthi zishaykheke kubuzakala ukuthi umi kuliphi izwi ngoba ngeke ume ngezwi lakhulunywa kuDavide uDavide wayene mandate ethize ngeke ume ezweni kaAbrahama because noAbraham wayemezweni lakhe so umbuzo uthi wena ubizelweni kuthiweni kuwe uphetheni esandleni sakho shilo nokumosa ukuthi uNkulunkulu wathi uphetheni esandleni because I'm gonna send you to iGibhithe uMose wayephethe i-walking stick ayisebenzisa udondolo lakhe ukugada izimvu you know zasekhweni so uNkulunkulu wathi no we're gonna use that awuzoya kofuna enye into from outside but you're gonna use what you have so umbuzo uthi uphetheni kubalekile ukuthi sazi ukuthi siphetheni and kuyinto that we have to help even abantwana bethu ukuthi babe ne-pattern eyakhona in other word sibasiza ukuthi bacabange lokho and babe aware of that sithi ingqondo yomuntu isebenza ngama-patterns you know in pattern form ama-roots
izindlela, yakheke kanjalo. So kunezinto efanele uzenze kumuntu ukuze angene kwiphethini ethize so that ezo-achieve something, so nabantwana bethu sifanele sibasize ukuthi singabafaki ezindleleni abangeke bakwazi ukuzithola ukuthi bangobani, so fanele sizame ngaso sonke isikhathi ukuthi sibabeke kwi-platform and ezongena ezobayisa izinto zabo ifakwe khona. Yonke isystem oyenzela ofaka kuyona umntwana wakho, umntwana even owami kumele kube isystem ezomkhomba umuntu kuye. If isystem ingeke imkhombe kumuntu, leyo system ine-control phakathi, because wonke umuntu uphathisiwe, so we have to live out the word that was spoken to you. So yeah, it's very important lokho nje, into encane kodwa uma ungajula ngayo ngabona ukuthi ibaleke kanjani. Ngiye ngithi mina balaleli, wonke umuntu uyi-genius according to izwi alifake kulo. Sike sibone ngathi kunama-genius, abantu aba-invent ogesi benza yonke lezi zinto, but they were genius according to the measure ezinto uNkulunkulu ayifake kubo. So bona bakwazi ukuyi-expressa and kuba sengathi bona nje baphezulu, abantu abangathinteki. Kanti nawe nami sama-genius ngozinto uNkulunkulu ayifake kithi, ingakho kufanele sithephe into kuzona, siyipursue and zimanifeste and sibe yizo wherever siba khona. Sinilalela umsakazo Music Gardens FM channel 33 noBompele umkhenelezo umphefumulo, la sithi khona izwi lama ngomuntu. Nkosi yami, uNkulunkulu asisize balaleli, sizoyigcizelela lento yokuzazi ukuthi ngubani, uphetheni, into yakhe ithini. Kunesisho sithi ungangitsheli ngephupho lakho, kodwa ngikhombise iphupho lakho. Leso sisho siyabubula kimi njalo ukuthi angabe umuntu otshela abantu ngephupho, kodwa ngiba umuntu oveze iphupho lami, and kuyangikhuthaza lokho ukuthi ngenze lokho uNkulunkulu umdali wami athe angikwenze. Ngingabo umuntu preaches about uJesu, kodwa uJesu angakheki kimi, kanti uJesu uyavezwa. My God, uyavezwa ngoba uJesu ukuthi khona into esifanele sifunde nje kancane, because sazokhuluma lezi zinto nje ezincane eziphathe zisenza ukuthi silahleke kwi-pattern of life. Ukuthi uma ubuka igama nje, example igama uJesus, siyakwazi ukuthi abantu sinamathele egameni, but singanamatheli kuma-qualities or noma i-function of the name, ukuthi iJesu, what does it mean, so that when you pursue that, you are partaking with life of that person, so it helps us ukuthi singaba abantu abapreacha ngegama likaJesu, abapreacha ngegama lezinto ethize, kodwa siba abantu abafuna ukuba igama, because uJesu is not just a name or whatever names owasebenzisayo, but this is not just names, but these are functions, ama-qualities or assignments abantu. So now unegama lakho uNkulunkulu akubiza ngalo, kufanele liphiliswe, because fana nokuthi Emmanuel, God is with us, sasho zathi izwi la kwathiwa uEmmanuel. So okufanele sikubonile lokho ukuthi he became that, uNkulunkulu wayenaye till the end, asikudoubt lokho ngokumasifundizwe. So nathi kufanele sibe kanjalo. Khona into engibuze ebusuku nje ngilele ukuthi
what if konke lokhu okukhulunywa ngoJesu kwakhulunywa ngawe, ubungabehave uthini, ubunga-acta kanjani, ubungaphila kanjani uma ngempela yonke lezi zinto bekukhulunywa ngazo ngoJesu kanti bekukhulunywa ngawe njengomuntu. So enye topic leyo. So izinto esifanele sizoyibuka nje kakhulu baleli sifanele sizindle ngazo, so that singabe abantu abahlale bedominatwa by abanye abantu, because if ungazazi vele the people abazodominate over you, kanti uNkulunkulu akudalanga kanjalo. uNkulunkulu usidale salingana sonke, akadalanga omunye uAdam ungapheki omunye uAdam. So he created one man and was a producer abantu through him. So and so umuntu ozozazi ozokwazi ukuthi asurvive kule season esingene kuyo, season yokubusa, ikubuse kulungeni, sibusa kuNkulunkulu, sibusa ekwazini ukuthi sinobaba wethu osithandayo futhi osenzela konke because wasidalo yena. So it's very important to have those thinking leyo mcabango nje kumele ihlale ikhona, sidle ngayo, ngoba into esiyifunayo ukutapha in or uku-aligna nempilo, si-align nokuphila. That's it. Akukho omunye umuntu ngempela akudingayo emhlabeni, udinga nje i-alignment, and then you flow with life. And so yeah, thank you so much balaleli. Nalela umsakazo omusha uhlale umusha njalo, Music Gardens FM, channel 33, nobompele umkenenezo umphefumulo. uNkulunkulu angigcine nje, siphinde sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. May the Lord keep you and guide you and show you who you are in him. Yeah, God bless you.